duh izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na cjelokupnom namještaju za unutrašnji prostor i 20 do 50% na svim novogodišnjim patuljcima i Djed Mrazevima. Jisk. Scandinavian sleeping and living. Evo sad stanite. Iskoristi fantastične popuste do čak 40% na izdvojeni dio nove kolekcije. Ajde, to parodija! Stanite ljudi, samo da smanjim da možemo da parodiju. I Bog te, valja kuvati ručak ili opet go jebeno suđe. I Bog te, jest čisto. Jaj, Jake, a pa što? Čab ja bara ova puška? Kaj Bog te, tebi ga. Šta sad da radim s ovim? Ej, ajde! Evo, bada veta jesti za večeru, brate. Viruška. Otvori se! Ej, jebi ga, ode mi Viluška. Valja ići ponovu. Valja ću ovim otvori ipak. Ili ovim. Pom! Oj, mek! O, sine, isprlja mi kuću i sve. Što ovo? Ej, Bog te, šta sad da radim? Sad... Pa, stižam da čistim ovo govno. Baj, ej! Samo da perem. Sad čisti. Šta? Ej, jebem ti, mate, što sam napravio sad sa ovoga? Ej, ode mi sve. Stani. Dobro ljudi, moram nešto uzeti da opremo govno. Što na zid. Pata. Ajde, pata više da ti bacam mater. Držite sve pare jeboli ga čača. Nosimo sve odavde da se jebemo. Ovo. Vodi se! Jaba više iz zavjesu. Pum. Ne u jaja, nosim ovo govno, Ovaj orbar težak ko 1.000.000 kila. Ne mogu da ga unesem. I ovo išlo. Sad smo unijeli sve stvari. Valja se uvući nešto kupit. Metla. Buket. Sve jebene stvari što bi treba da pere, brate. Šta fore imaju. Stani. Metla. Pa šta ovo mora mjeriti sve? Nema metra, nažalost. Valja praviti novi zid. Tako. Samo tako i nastavi sjekat to majmune. Pa išće 1.000.000 trilijon puta, brate. Sad, farbamo. Baga, Bog te. Šta? Pa, lepim sad ovo, Bog te. Šta mi pade ovo? Pa, jel ti govorim da... zalijepio sam se. O, nek, moj me kuku, ti mater. Šta sad? Mišam tek. Šta? Evo, ovo dobra ideja. Farbamo, zašto jebem zidove? Ok, dobro, to je dobro. Šta sad, Bog te? Čistimo ruka. Ne. Majmune! Jegam se ko pingo! Milane, pomagaj mi, zapel sam ko majmun. Pomoć! Ovo listo ko da se udario čovjek. Pomagaj, majmune! Pomagaj da te razbio jaja. Koji si ti, retar? Ajme, brate, oslobod bar jednom. Evo, plakšta, vrti mi se. Treba pomoć, majmune. Vidim da nije dobro. Jaje ubaciš, miješaš to govno i dobiješ to. I to ne valja. Ode mi glava. Brate, koliko jaja imamo.
Pere, ja, o. Ja, bok te. Ja je. Dobro je. Dobro, bok te. Sad, aj bok te, ostav tu. Mjerimo sve. Ništa, ovo ovdje, ovako sjećemo, ovdje. Ajde, ja sine da farbam ovdje. Ovdje, farbam već jedno, brate. To je to, ne može. Pa šta evo, mjerimo već. More. Samo fataj sine boke. Pere, bazi zid ovaj. Gle, uništi zid, čovjek. Mješalica. Ba, bog te šta. A tebi si! A ja, ljudi, idem bolje da radim. O jeboga. Zašto reče? Ma ništa, ljudi, idemo farbat. Ej, kako se s tobom dešava, Isuse? Pa zalepi mi ruke! Odašaj mi ruke! O, pomagaj! Otvori ruke, ba! Pa sine Bože, zapira mi za guz. Sad sam bi ja zalepio te jebene ruke. Pusti! Pa zašto? Gledaj dole. Sad ćemo te povući. Ajde! Ova Bože! Sad smo ja i ti zapeli ko retardi. Sad smo mi papir. Pa da sine, moram te nos kući. Moram da ide kroz vrata, sine, kao da si mrtav. A nisam ja cuko. Ej, bog te, šta sad? Sad smo suvi ko majmun. Ali šta sad s ovim? Kuća mi bila puno ofarbana, ali treba nam neki drugi jebeni plan. Ne, jedna bolja ideja. Stari, ja berem zid. Ne opet majmune. Stari. Ja hodam po zidovima. Ja farbam. Pa kako ovaj čovjek leti? Pa pereba, farbam gore, leti po zida. Farbam, leti po zida. Jel dobro? A prozor! Ej, o Bog, jeboga. Sad ću ja rožem. A slušaj, kako ćeš to isjeći? Ma samo što neke vijesti. O, majke, ti udari me prozor. Ode nam prozor i sve, sad. Ode nam sve. Ništa, ljudi, dobro je da je crkva žena. A šta pa ode pipamo, sad ode govno. Pa šta ja mjerim? Tato, vrata, sve da ubacimo stvari. Pomaži mi 100 kila nosimo. Evo, ovo ipak, ovo, pa drži to. Pa sine Bože, zar ja moram fatat tanjire. Evo nam ručak. Ajmo jest, ljudi. Eto, rukovali smo se. I lupite taj subscribe ako ste uživali u ovom videu. Ćao.